na chuan Dr. Vanal Thana kan School Education Minister thu sei turin ilo somang Chairman kan Minister te MLA te headquarters sa kan froi tu te then when a local home veng sang khosang chang pua local te kan thom lo ngai thla lo sia te ama sain chi pai ka buk cheu ni when hian thu sei tur kain buat sei na sang re tum da ngai kain buat sei na sama zo kem o ka tia an tol thu em lo turangai la thil pan hi sei in person da mai sei ka tuma apakhat zo na zo chu tun naya provincialisation khanilia tun ba ka sei to lawang kan tina provincialisation chung chang kha ni som ni le pan hi thakwa sa ni som ni pathum khan arin her chho tana sarkar ma sa khan september ni som ni pan nia provincialisation rules karon siam tha heti hian high school a chuan mi somria danom zilai somria danom tur ni middle school a chuan zilai sanom tur ani higher secondary a chuan khopuya zilai somria thingtlanga tila other areas timaya urban le rural inatia aiso le lung le kha urban a kan share do maya ba song so rural a kan da zilai urban a zilai somria rural a zilai somli tin kumli chungkhan chorwalin an pass percentage ka za somria tani turani tin khau takin dan aron siam ani ni somthi pathi ni chu chumin nu che ningan duwa ni somthi le pasaria cabinet meeting council of ministers meeting a oma sta chuan not si ta po lang mi lovin agenda po lang lovin aron lut tol maya ngai to ani ta ni somthi le pakwa atuk tuk le notification ti chu ania school za somria provincialisation nia stengin school thonem tak pro adoka hlan kai nia e lam sama hlan kai ni boka kha thupe khan minti boy khop maya ka soi thiam dan ber chuan thupek la pochini ni a boy kha khop mai soi turom ting sia han boy pui donin finance department a kaltlang lawa dpnar department a kaltlang lawa law department a kaltlang box si lawa kanan sarkar khale kan tia kanan peluta ataka chantir kan tuma alo the ozong lawa atang tatlata minister min be min tonga kalna pianga min chua chala ke ba ka chung te thlengin kan tuar ani professional adok kan puan phei kha chu dan pom lo sim khamini khanan puanga chu zong chu ni mai tui popa tui thun tumang vel ani ado thleng kha lo sim kanan boy pui chapa rules kan ngai to chapani council of ministers kanan chukhom ta kan sarkar nuwa ngai to ani ta ti theidang kan nei lo kan revoke ta ni ti theidang om lo min bei viau min soi sel na sa ka fia amaro chu tu po minister sela khaba khan ti thei bi chong lo in thandona mi puite abik takin zuti tu tele khonei tu te ning chu kami tin lom na tura game la pochini ni ki nok ti ron lang te kharil ro lang war sarkar masa ro ka dem san lo an thiam danin an chea politics game an khel than danin tumdang an ti danangin aron chele mai ni kumni le chan vezet chu khan boita tha khop mai lo nuar khoyang de wania law department an thelu ta tlum zuk zel ma ataka kalpui har salutuka council of ministers meeting he provincialisation le akai noi hi trumnga kan puluta he tiang renga putlu tam hilom karing lawani kanan pulut le station study team tin anita he pusa pa hi chairman ania ke member kania putilal hempui MLA te
Reverend Dr. K. Thanzawa kan consultant te member ni boka then secretary police school education finance law DPNR secretary te secretary apo senior tak ten ni chung ho te chu member ni boka chung ho chuan tuna provincialisation kan kalpui chote le rules GIA rules kan nei thar tu te hi an ron tuanga stem chuan pusa pa hawa boi pui ani ta ni tun haya sikul somnga le pakhat provincialize na tu thu chu siam ania provincialize ve ta lo te an lung oi lo khop mai thu chu an ron siam na sa a an be sei he lai sarkar an lo lu ani a thei tak lo wang han thui tak ka thiam ani sarkar na thok ni ve to ila kam ding ni ila han nat pon sarkar han bil to ila ti kha an be sei chu ni amaro chu ati ra provincialize puan an ni na ero kha chu lo se thiam ram se la ka du khop mai dan mangin sarkar hi kal thina not seat po om lowa council of ministers meeting a ron lut tol ania dan manga kan kalpui khan har sana kan to ka a thei talowa fan topin kan fana adana khan a sia thiam na tu relaxation clause kan an da chu da chuan kumina high school ani ta sela kumina zilai somruk nei china khala lu turani chute chungchon tun nai tun sani somni padu ka tanga chiarle ta kumnga chunga zilai somruk nei zong kha high school a khan kan provincialization ni high rajon an vain kan provincialize pani kha tling lo thela no ma chu po chu apakhata zo an tlinga lom tin zilai nei nga laman tlinga result an tling lo chu po chu fan toping kan fan middle school ani sela hemi te hian an khuang ai to hian zilai nga mai za ni loin som kole pasari an nei kan tia kan la lut bokani sten chuan a fan topin kan fana sikul somnga le pakhat ku sarkar kan la lut ani sarkar na thok a sikulang chong chuan provincialize ka za somriat ni ta sela zirti tu kha sang khat zathum chuang kha sarkar a lak lu ngai dona voi khata sarkar na thok sang khat zathum la lu tu hen kan sum hena dai mewem sarkar ma sa phejan hlopo pethalei thelo thachan ven hulama pe thei chau khan engwangin nge khati zat kha pe kalo tumngot ti te ril ro oma sarkar le pheisela chu an boi chia wanga ta sumen kol dan fel heklo in khan ringot ngai tua khatianga kin le ringot ngai tua tu po lo sarkar le sela boi mai ro se poi lo ti mai thin lung ne provincialization a local hi chu a siom khop maya min ti boy rei khop mai ka soi thui to lo malam panghunen tong u an thei to pin ma an la tu ni kan ni chinani kan thei to pin ma kan lovea somnga le pakhat hi chu idalu tang min ron bei po ni sela ko da kal po ni sela tran mun kan ne ti in tuna hen kan ding tlang ani chuta chuan atling ve ta lo ta kha inting en nom don ti kha ril ro oma chu chu so na tam tak kan don helai muna local khom tele kan thom lo thie te pona kan ngai ven ani lamsam nge nyang adok school ang chi kha dan neu no oma aided high school middle school management rules ti te recurring and non recurring grant in aid rules ti te aneu neu kan ne a chung te chu lakhomin Mizoram Education Lump Sum Grant in Aid for General Maintenance of Private School Rules 2025 ti kha kanan boi pui chhota ani na taka chun 26 tu na chuan ani to don ani kan thelu lai chun ni nga ni tiang chuan a ming phoin boi pui ne ka cheng khat pusa pa hoing kan boi puya tum tam tak kan in khoma he thila hian adok school provincialized tak lo zirti tu te tang khan rom na siam sakania ama chuan an lo kha basic pay oma an basic pay tang chuan allowance kha chut le ni an basic pay tanga za somli allowance sa die an muang ti te kha tiang neu kha chut ani chuda chuan an chu na khan a chan ve la kani allowance kha sarkar no thokina an don ang chan ve an la ani ama chuan
tuna chuan provincialized tak lo zirti tu te khan zirti tu dang te an mani anga senior don ang khan dong to don hlo apumin la to don an lo thi ni amani don lo an lo ber chu PPP mo da lu ani PPP mo le grant in aid rules si ke ni chon soidan shan kan ne ya tam taka chong kan soipola ani de ro tho ani khotlang ne na ton ho na chu public private partnership chu ni nge amaro chu ke ni na kan soiber chu PPP mo te kan soiber chu ko shan te ne na ton ho na school and call ho na kha tuna hian a tun zir tom ni hian a rules education reforms committee a phar ani dona ngai tu ho ani dona kan pom mai thei voi khat ngai tu lein kan ti chon som le mai theya chu PPP mo ta chu ni tuna grant in aid rules a hi chuan zirti tu omsa te kha hlonga an hlo po pung se la steng chuan sarkar na thok hlo an la don ani kan khotlang sikul he sarkar ani to china chuan sarkar in ron ngai vena ron sa thaloi don te kan ti tuna hen sarkar sikul zani zathum chuang hi sakthat nga intlar thu po chumi intlar na chuan an hnunga ro intlar chon don chu kan thangal vut don lo tin deficit school ne tin adok school te poning chu sarkar in a provincialized staff luchia hi ka punhem lutu sarkar an lut ta chenga zirti tu den son chuan dil hal topa adok school ani la chon zirti tu emo thi emo pension ama nomin thani khat chung zirti tu nei hal sarkar school a chon a har lutu pon pui toisi nangania heta maths teacher kan soya kan sona helama loin dai lo le noila ba kan pota om chen chen ni lang langa chunglo ba kan pot chho le kan ke lang le tuya norkha school ti to kha kan tor le ni entinge ni kan pot fan ko la chu kan din mun chu min din mun a chon ron lu che ama chen in dai lo om lo ziti tu kha anin ban lek sak sakani aron lu le sak sak din mun tha a lu te chu ziti tu te chau hen ni di ka soi do chon chi aye kan kalpuina chuan a ziti tu provincialized te ero chu a kalom pui khom mai an thora zara zirlai an nga zara sarkar ziti tu an ni a sarkar ziti tu ina an nei thei a hlo pum te chu adop om te nen pon an lai nang thowa MR ten lo bil bel thea khatianga khan thil tam taka te po nei bel te po an nei yang pension te po pension chu a senior tak pheijan lak lu tur pon nei vak lem don lo eng po ni sela grant in aid rules kan ti tur hi mi pui te ta na ni van tlang ta na ni ti hi ka soi thung du ni grant in aid rules kan notify dona chuta chuan zirti tu thok ngai te chon la thok zelanga amaro chu zirti tu te kha an lo pension mo an lo thi ani chuan an ayo tur kha khotlang in la to to na sarkar in la to don lo ma chon sarkar atangin ayo an tiran thu thina chung ho chu he tian adang he tur te khatiang te khan aro nom chho thina tu nai ro chuan school board in an la to anga school board khan puisa nei to thunga tuna te chuan lekha ka dong nem em maya adok school ho hian kan sikula chhelu tu sakna tu milo pero antia kalna pianga adok school ho hian tran pui an dil thina ni enga tinge ziti to de jan hlo thata kan ne building ero chu a che thei kho mai khotlang an tran ho anga ni zai lona tangina an tia khote pheijan an ti lei thi lowa tuna ro chuan gran in aid rules a chuan high school ni ta sela mi pakhata pensionin khotlang ina man tur khan noi nga singli bor vela nei don achi chu ka soi theilo noi nga chuang kha khotlang ina nei khal dona mi pali an pension phei chuan khalai lo thok thin mi pali khalo pension sela akhwa kha school nei tu khotlang khan noi som hi pakhat chuang an nei don ni chumi phang chon zirti tu an royanga school pon sa tha thei don he dan thara hian za somria thi ziti tu lot tan an man nge ngai turin ziti tu lo ti diam lo turin dan zamani hela school board te na an du thala ziti tu no niam taka chora school sabor bor tur kha chong kan ti big lo
amaro chu zirtir tu an pensiona khatiang an lo han khotlanga suma tamanga khotlangin sikul an mani kut koin an sak that belanga sikul thata kan nei chuan zirlai pon ngai karin te cho khotlang kha main ainen kol thei zok do na zirtir tu chungchanga po thil tam taka a then phei chu sarkar khan lo etet suwa saka a then phei chon ai kal ten lo la luya ban don se la helai ke mani kan ban dot lo chon an ban thei bik lo ban ro u ten ron tia le lama ro in sei fel le a chute reng reng chuan a board apo an boy ni GIA rules a ve thung chon board khan an du lo so ti tu khan thak mai don ni khotlang khan thu to don sei tu tam taka oma tu na kan rules thara hi chuan atlat theina khawm don bo kani tu na hian sikul adop ni me building po nei lo zirlai po nei lo hlo la reng an omania tu te na mom hel thia tan nei thada wanga tu na po he laya lamsam school kan tiang chi sarkar na va pui private school fee tam takan la na te hin omani tin khotlang pon an en kol lem lo adok sikul te po anom nen sia tani chung chu phalani don lo khotlang in an en kol chawi sarkar in en kol pui to dona mi malina lo boi pui hetam hel thiat nei that wanga tia lo in dalu vai vallu ve kha phalani to don lo tin an thok thalawa an tling lawa ne chon kham sikul te kha din hun he man thla don adin hun sang ber tur he category special category 1 kan ti S1 kan ti maya S1 a hian tuna adok kan nei sa provincialized ta lo hi an omme ta an ni don rules a ron chuak anga chung ho chun om dona ka soyangin a thok sau chu an lo pung zelang an pension thleng kan en kol sui don a thare ro chu sikulin an langa an lana tu sum kan penga at summa khan duangin an chalai ve don ani accounts fel fai takan tianga ya tin helaya a criteria sang tu an ti kha dikreng middle school phei chu za in tingen nei thiam station helaya an lu theina tur category S1 te category S2 te oma product tin lo puan ta ka S2 kan da anga sum thanem takan dong don ama noi thum a borvel lo dong thina khan noi somli panga te noi somni paruk te noi somni ten dong don product ni tura an lo puan ta category S2 khateng han din hun thataka sarkar khan khotlanga pui to don ani lamsam kan ti te po heta category A B C tin sarkar ma sai na lo tia kha angain kan kalpui a thai kan ti ni kini pon rom han na fel fai ta kan lo ne ya a rom han na kha cheve ke kan ti san big lo se sa kan kalpui a category A B C anoma yang chuan khotlang sikul kha kan tran pui chho zel do na an thatwal to la ne chuan lamsam kan tek lamsam a khan an hiam category nia A B C atangin a an ron ni chho to chuan an that viau chuan category S2 a khan special category 2 an ron zuang lop don ani higher secondary a chuan category A a lamsam a an chuan kum khadan noi ria tan donganga an thaviau ani chuan category special category 2 a S2 a kan da chawanga noi somli pangan kai sota an thale via wa khatianga din hun sanga hlan tla kan ni chuan kum khada noi somriat pariat singa kan pe vele ra chu khotlang kuta alu tanga khotlang in sikul thazok building thazok zirtir tu apo thuzok in sikul an en kol to dona chu mi mang chuan zirna thazok ni po kanin be se ni tu da chuan zirtir tu fello thalem lo adok school a hian then khada chuan an om report te po ban lei the ni lo khotlang in an en kol huna chuan bye bye an tiang an chok me chu chuan discipline po aken ko zo kan be se ni sei tu ra tam khop me a kha kha tu na kan gran in ei GIA kan kalpui tum dan tlang pui ka ron report thei chu ani a he rules a hian nakina kanan tianga a he chu fellow a he chu thla ka nga ya ti te po kan la nei mai thei chu te po chu nakina ngai to na te po kan la seng lenga kan ti dang lam chho zelanga teng chuan ma kan la zel don ani ti kha kan ta lang du ani apan